tunihin beng lut ki boldan chum chan an sei ki uhitin khat bei ve lehin beng ki bulu thu ho hi akijaji in himle thol chule by force o mangchan beng lut ho hi a jing khat le aso jing khat chu hi hichi hola achun tunihin India gamsunga anaso doom film avet uwa hichi film akona chu amhon jong beng chu lut an bol un hi hichi thil so hi Kerala a Chelembra a Malampuram district 31 December 2007 kuma chun sum 8 crore le 80 kg sana anagudo un ahe amho hi mili ahi win beng soti holiday akilhani ahi tektik hoita mangchan meithal ho zaw lovin sum 8 crore le 80 kg sana chu anagudo uvin anung amau ki Halloween ani ki sel mangun police ho chu ngol levin hunso ta an koizun Kerala a police langa he na chi na sangta ta nei hon jong pan na sata an lavin hin la gucha ho chun Kerala police ho chu ngol levin an lavin ki chep na san in an nei jun police ho mat do zo loading le ngol lewa hun chom khat an koinaw gucha mili hon idea a plan ho Hollywood movies tum film a kon a hi hichi migucha mili ho hin idea ja chom anamang chawin state dang ho bolding dan in zong plan nasata in anagong un ahe hichi mili ho hin ipiki bol helang hile sum hi bailam cha akimuthei dem tin anaki ho khom jiwin alungel ho chu anasei khom jiwin ahi le hichi aboy boy lai ta uwachun doom film hi release ahung ki bol in ahe amhon jong film chu avevin beng robbery ding achun ahin ki phat sa tawin ahi beng ho chu amun ho location chule mi dan ho mi chi su chi to mi khosa dan ho mi ha tamlo na deu ho ahin kholpan un ahe ti chun amhon jong ki ho na ahin nei zo uwin amhon jong Kerala a Malappuram district hopi sunga South Malabar Gramin Bank chu choose anabol uvin anam phat sa tawin ahi mundanga beng ho chu anavevin ahi le mi jong atam in security jong ahat in amhon jong ahin bevin ahi le laimun hi sum transaction hoina khat jong ahin amun jong anakisu pen in anahi building hi anoiza floor hi restaurant ahin second floor hi a beng na chu ahi restaurant hi aki hongpon aki kha in ahi hichi aki kha hi chance analavin gucha ho chun signboard khat anata do un restaurant hi asung ho ahoi mo na lai a umin hichi ho chu repairing kisim tha ding ahi chom khat sung hi ki kha ding ahi hung ki hong pai ki ding ahi taitin anasun un ahi amen gate chu chabi anakam uwin asunga chun na tongbang in machine jat ana pulut un second floor a bank strong room chu an hold un amhon jong amun ho chu a detail ho hoita a he do phat win 29 December 2007 Sunday jingka mata ahin an kipan uwin drill ho mangchan floor chu anawu wang uwin sum 8 crore le sana 80 kg chu an la do un agei naw ki Halloween an ki sel mangtawin ahi ajing Monday ni ahung hitan staff ho jong khoya Halloween ahung tawin ahi le beng sung chu anaza chomtan asunga thil ho jong ahi dingbang in ana gam tapon sumle sana ho jong khatcha ana gam tapon anahi amhon jong agan thei chan in police ho koma ana season police hon jong ana khol uwin hin la imacha ana mando povin amho jong ana ngol do le uwin mo se ana suta nahi hichi a police ana lamkai pahi Malappuram SP Puthiyotil kiti Vijajan anahi in tunwang Kerala Coastal Police IG ahitan ahi SP Vijajan lamkai na noizahin expert hole police team izat ham khat ansim uwin nasata in pan analavin hin la mose anhi in ahi restaurant sim phat na dinga amin anapilut ho jong chu fake sim thu adi longen anahin ahi chule investigation police hon anabol uwachun bang ngachun zeimau ti a kisun chu anamudo un ahi aji chu zeimau kiti chu next slide ho
pau ahi next light ho ball hi sa anawin te ti a asut u ahi police hon jong next light ho umna chartis gat langge an khol un hin la mo se an so in ahi chom khat zawin phone call ahung in hotel khat na hin sana nexual ho a e benga ki gudo ahi tin mel he lo khat chun hotel min khat to chun ana sejin ahi hichi mel he lo mi pan asei bang achun police hon jong sana neu khat chu hotel achun ana man do un ahi police hon jong an gel win next light ho ball ding in chom khat chu ana ta san un ahi police ho hin amun chun aman cha ho detonator gas cutter le drill machine hi chi ho amu da u tailo adang gu cha ho he do na theile mat do na theilam pi anamu do opovin ahi 31 December ni ho ahin bangko ma sim kimangzo si chu electronic surveillance hon 25 phone number 84 chu track khat in anabol uvin ahi ha pan nazal uvin mi hizal la achun number khat hi anamu do un ahi hichi pa chu Joseph Kiti Kozikot a kona ahi amohon jong track anabol un nasata in inquiry jong anabol un ahi police hon agin mo dungjui uvin Joseph Kiti pa chu atabe in benglut na ajaw chu anaman do un achunga nasata in investigation anachil ha uvin ahile aman jong aban ban in police ho ko machun ahin seido gamtan ahi 27 February 2008 ni chun aban ban in numei khat zawna in ali uvin police ho khutna ana tawin ahi pasal thum ho chu court in kumsom che ding in ana phung do un numei nu chu kum nga sung ding in ana phone do kinun ahi ti chun police on amat do masangu thani sung si chu sana ho jong neu khat ana zu man un hin khonum ta chu ana mang un ahi ana sei nawa chun dum film kavet uwa hichi film akona chu idea le plan ho kagon u ahe tin police ho ko machun ana phong do un ahe sei khil sa khil khata jong le ki he thi mu hitin ki ngai da mu hitin aban video hong kit ka sin ibon chawin ana mang phau hite